lokal. Idol John, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Impakaamo ni Dr. Rodrigo Catcatan Jr. Mayor Uray, tiya pa naka-installer ti electronic medical record para iti sisteman ti self-help consulta package iti syudad ti Dawag. Kagadan da ito iti pa naka-akreditado na ti City Health Office no pa iti certification ket saan pa naipa imakadakwada. Inay na, ang maisim pala ingin da ito iti listaan dagiti taga syudad no mangruginton nga agenrol para iti nadakamat a health service. Imbatad na nga danto pa iti pan nakaiyuli na da ito iti sangkunyang panlunsod kapag maaprobaran ti Memorandum of Agreement iti nagbaita na ti service provider nga usaray na ti City Health Office. Verbal pa lang dito ng ibang ti PhilHealth nga okay jay papeles tayo pwede lang jay naka-deliver jay yung certification and dito na-install di electronic medical records tayo tapos maraganan tayo di mag-enroll sa ito bali matratar pa lang jay panakay anti-resolution na ito konsero memorandum of agreement tayo with the service provider kasi narin tayo kasi Sindi nagsasaw, Idol Joan? Dr. Catcatan, Idol Bernard. Dr. Rodrigo Catcatan. For health, kung na ganyan, na private entity na ito di kabawa tayo na may provide the electronic medical record. Kasi dati nga sinaklayan tayo nga pati DOH feedback ng mga dapat may kalagay na nagawin din dyan nakasibayan di panagi pasyente tayo. Siya panagasarita ni Dr. Rodrigo Catcatan. Rodrigo Catcatan. Kabilyo ngamin di tinagan di kiti ma-interview Idol John kat marigatan lang ro deti technician tayo. Okay, mawawala na ako sa mga topics kung ganito na lang gagawin ko everyday. Deti sabi ko sa'yo, police reports na tuloy lumabas dyan. Nasa local, saan yung local natin? John title. Hello? Sus Ginoo. Okay, kasano dito Idol Joan? Nawala na tuloy ako. Yung medical record, the record TCHO, ma-access si public kasay? Dito no kan dito sistema nga oferenda Idol Bernard dito ti no agenrol ton diti taga syudad ti Lawag kadto nga services adan dito ma-access online. DJ ton ti pakakitaan dagiti mabalindan to pa yun nga availen nga services Idol Bernard pero kadagupan kadagiti ma-avail ket ti laboratory Idol Bernard ada ti package sa jay nang langro na no si kasat miyembro ti PhilHealth Idol Bernard. So mapandat website ti CHO tiket mga sawen Idol Joan tapos ada Giant CHO kono Lawag City Health Office services kun na nakasdayan ijay nga makita amin no anat kayat da mabalinda nga i-download no kas magregan records da negative awan pa dito website Idol Bernard nga mano-manon to pa lang dito panag-enroll dagiti taga syudad ti Lawag. Sige, so they are still collecting data para kadto na dakamat nga sistema nga e-medical nga makungkuna. When Idol Bernard. Okay. So no na plaster to dito na kolektan to abing nga data wenno datos iti Lawag City no sa sino digiti agpapa-check up kada isam amin masikog man wenno ano masaksakit. Numalpas to amin dito yun nga mag-gather nga data iti Lawag City di ka di ijay to nga agpiliti services just like how ana nga services ti maipaay dagiti laboratory Idol Bernard laboratory records kasjay dagiti availen nga examination Idol Bernard kas na komando ada dagiti
pates da iti biyang ti dara wenno iti adigiti gagangay nga laboratory purposes Idol Bernard digiti iti kang ronaan nga ipapaay na dito nga serbisyo iti PhilHealth Consulta Package Idol Bernard. Okay. Alright. Sige, Idol Joanne, go ahead. Hindi ko pa masyadong makuha yung... City Health Office, Siyudad Dilawag, Kaduarte 99.5 Bayan Dilawag, Idol Joanne 15, Tatak, RMN.